Chennai Thankul Church li remakeup the iwiring pa shalam hangjipun delay iwi mingna shinmi awung shirum thahoye in adam langate wenane arirui shungripai Baptist Church li ishavana pastor saugeda jilipam delay iwi thaiga khui share sakwai atam khami jiwang Chennai Thankul Church wi yakohoma church board being Kala member kachivali iwi ringapa nikashi traka pongshok talay. Chennai Church li ina share gasahi achana kriya ngansara. Bible pam harlaga mapailuaga. Ka iwi experience li ngashun laga iwi thaiga kui gatiyaw ko hangaya. I pastor shishim kurli barashi akasada kaprawi aina tuida achirashunda oktiraya. Ila achi oktiwi mi kachungatada. Bareli Maham sangla atam kasanga khalata layapam kahaya mirin layhaira. Vareshi salala ka khalat maklay. Masala kangatay maklay tam sampang lakhaira. Ina mi kachungkali iwu oja zangda ngapat ngayet salaga I vare laye kachi hili muchit sang kangay atam chi sampanga. Achiva I vare kipakla kachi thailaga oktwidalay. Ma ila hamsanga chia Iwi mangla rin tangajida juilak aina manjat mana. Ka ivare kipakla gajiva taishin kui laga. Taishin ga kui aina nga soda oktwe dalay. Lang mida ili an apong ngaran mida morepam aina. Kui mi kawai jishuli juhoraya gaji shitsang jawhai laga oktwe dalay. Ajiwi stage hi mararang laka ihi skeptic agas hasaya. Vare wi maramli koshan kachungka lay saya. Atungli hang khai thala Vare malay mana da Ningli zang laka Thau masala Ikhalato okatwi Atamla ngabahira Iwi take ngai atishurda Jiwi atam jili tanja kui laga Lairik jungmayda baga kui Research jungmayda Saga kui atam ngasaya Jungmayda la thay kui papama Ina na tiang laga Iwi skeptical stage aina tang hausija I knowledge malayla ji aina tanglaga iwi thaikwa mawa shung mawa paila lai sara da imachukhui acha Chennai li laida khlai tangkhunau ngachai li la I thada khangashung zangkap talai re itungwi local church li theology orient salak aina vrashi sakakama chungmanai da kahangli mangui lapai da khuye hina maram sada Itum vrashi kasali vrewi maram tukmaida taikwa kwatra da kuye. Ili hanglo jika emotions na lit salaga vrashi kasana chungmaira. Hiwi danger ka chungkalaye. Mi akana thangmet mapung phakapok atam hili. Logical kasa answer hi ningchang pok kahai atam laye. Vare kipakla kachi pakhangapa atam itum face magasamaning mana. Itum na thai kupa ye gacha mi kai kawa kakhnang gachot khratharan li pungapa da vare malai mana da migrate thui kahai ngawaya kai kawa gachot kachang khratharan vare li mai ngarai khungla ngawakapa achangna da khlai itum kipa ka self deceive masaisa gacha itum vare wi maramli khangshak malai lak mana da Itum vare wi maramli khangshak malilak mana da kipa ka mahang pai mana marama itum mikumo hiva logic lead the pen saya color sense organs being we function na dominate salaga itum mik aina magathai pang aina masachu ka pai hikata thali chitsang shilaka vare hiva what you meaning to the science na proof masapai mana hikata tha maram bing hina Itum li pukhangapa itum winning li khangshak ra khangsakna kha matai maida itum na thaigi gachiwa vare china itum wi kathuka uglung li ali nga kaw khangai ji sangmiya vare li kapha gachiji sangmiya hita da khni laya itum wi logic aina sense organs akha kala uglung hina lakhwak the battle salaga khlaina Hili Soren Kierkegaard the philosopher akanatam gachthai itumna hiawpai Google li browse sa ka
or type in saga 3 stages of life meaning 3 spheres of life the natuna type in salo Soren Kierkegaard we note sokrasare or natuna aming lising laga natuna papai 3 stages of life in kivang hangai hau klajika in hi pa khoi laga itum observe ka sa tam jatharan ni hiao pai la kai mashung la kai da khuye jiwang ai na thum le in hi share sak ngai our stage ka thum jili khare sa the aesthetic stage or aesthetical stage da hangai ka khaniali ethical stage kala ka thumali religious stage ji aesthetical stage hili khimai jang khala chika ringpha khui khngai matha khngai mirinli shokta khlai ka tong ha mazap khui khngai khalata winning ka changli sa khui khngai kala laishat laigashi khamathang hiping hina mirin chi hilaka da okthui ga sa chili anaulam shong ningli ka pen chi marapai thu mana da hang kutong kha hina awi ningli ma pen mirror thu kala khawat lai shon hawai da machu khuye da hang Soren Kierkegaard Atam hitaran next stage ji adapt sak phukna da hanga ethical stage aesthetical stage hi 20s jingum makku we ane thui da thumra we alungli ring da climbing hi jangai da ngai jaina ethical stage li khi jangkhla chika mashun makhui ngak laga okathui hina iwang ring pha chingri ka hai laye mirin ka chi hina da machu khui laga ring phokhawe da hangai khamashung khangrong ngak laga mayon laga okathui hina ali sak makeup ta machuk laga thangachi da wi mirin li okthi waye da hangai kha wa maman laga anangak pam da khlai chili ka chot rapai hau ring pha chim wa shungrar thu mana da hanga chili naw makeup ta phaning ga khui hi religious stage nai da hangai career stage li aesthetical stage khalatu ning jang sa ka khui chili la ka pen ma lai thuai da hangai ka khani li ethical stage khamashung kala khangrong ngak laga mashun makhui chimang ngak laga china iwang ka pen sara da ngak tak lai china ma pen mira thuai khanawali religious stage very majang akhama sapai malamo ga chi rapai hawa da hangai hi machu ka khui liwa mikumo akhawi jingum hi rar hai rasaya yang pangshap shman phok hai saya ka anaulam shong yang ka tong ka shman khai withili vre laya ili superior sak mai akalaya amang na iwi ulung chipui mi shaba ka chi pning khuye da hanga ina awili machan sang khangai akha ithumna aesthetical stage li ithumuning ka chang ji sa khuilala ma pen mana da hanga kala ethical stage li la ithumui uklung li ringa pha ka pen ji masam phang mana da hanga ka kuthum religious stage li hina ka kuba stage salaga varelaya ga da hamsang laga khring hili ringpha khmai samphanga da hanga ina machan sang khangai pana nana varejili appreciate sa kai adam jatharan varelaya ga chi nana phaning khui khai adam jatharan khamathala aesthetical stage morality la nawi ethical stage ka to ngaina appreciate sawra da la khuye sarghai ala khamatha hi khaushona achi ina thai ga khuili chenai li leida khlai tangkhu nauping hi iwi thola sera da hangbai itum single aina ot ka sanau aina lairi ka tam nauna chung khamaina family aina ka pam hi chungla khai ma samana ina hang hangai pawa iwi ning chuk aina nawi ngataina hai chak khamalai samra da khui thot hili nga hiaw laga kala ithumwe jingkum atam nga hiaw laga ila khamatha ningchangai I khalatala mathangai mai yalaga okthingai ringa pha ningjangai kala laikashi khamathang hibing hina yuilaga okthuida khlainai kha kotong hili langmai da ili jingri aina okathui ningjangai uklung chipui laga jingri aina okthingai iwi uklung atama khali ngahang aina acho thada okathui atam chila i mamlai mana achiva iring phamai khar da okthui da lai
cái chi hi na thum le la hang chi phun ngai Bible pam wen itum na aung Solomon na ana sak ngai ning ka chang ring ka pha sa ko ser ka hai wi thili chiwi kan khana chi mathai khui la thi hawa awi athit lamli ana hanga vanity of vanity ot saikor hi aremawi aremana da hashok mi lairik li hang mi kumo akhui mirin ka shok ka jang ka to nga ana phaita laga ot saikor hi aremawi aremana da thumra da chishat shida hashok mi lairik li hanga akup lamwak hita da hangai hashok mi akum tra da khni ta ka shunga chili Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. The hangi. Azing pata shumaka, hiwi kaklat pap ta mai karda hangi haidale. Now my kapta anahita the hangi. Hashok mi akum trada kni, tuiza trada katum trada matili. Now my kapta. Saikura Shahira, Vreling a chilu, Kala a winning kami moyondu, Kala he mi akana sapalungi gaji watna, Kala kapala kashila, Matum kahai Saikura bichar satang, Varena kushok sera, the hangaidale. Itumli tang mai kamai we aina tamquise. Solomon he oga twili tang mai tui gaji, Shang mai kap gaji, Kala aunga akana. Itumna alilang may da taiwa kapay apong jak kamalay mana. Itumna thang kamay wi ay na tamkhui ka itumna thang kamay akang sara. Yang pangshap layla ka itum vare jili ninyang saksay. Jitada sada awisok kami ji itum saikorali tashumirano da jenayli layda klay tangkunaw katongali hangaya. Vare na somiserano.